चिराङाव अन्थाइखाम्फा बेखेवदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिटिआर ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव अन्थाइखाम्फा बेखेवदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। जेरै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार नोगोरावबो अन्थाइखाम्फा बेखेवनानै होदों। चिराङावबो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स स्टेडियाम, साफागुरिनिफ्राय भुटानसिम आरो आमटेकाजों थांनाय लामा, कासिकत्रानिफ्राय बासुगाव लामा, बासुगावनि रेलवे फ्लाइअभार आरो मेगा जेजेएम आसनिखौ बेखेवनानै होयो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। एमपि रनगोरा नार्जारी, मन्त्रि अशोक सिंहाल, उर्खावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लोगोसे एमएलए जयन्त बसुमतारी, इएम रन्जित बसुमतारी, एमसिएलए अमर बसुमतारी, माधव छेत्रीमोननि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै काजलगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स स्टेडियाम कमप्लेक्सआव गोबां रोजा रोजा राइजोफोरखौ लानानै राइजोआरि सावरायमेलबो लायो। এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। চিৰাং জিলাৰ ভূটান সীমান্তলৈ চাপাগুৰিৰ পৰা আমি অসমমালা আঁচনিৰ অধীনত 250 কোটি টকাৰ এক দীঘলীয়া পথ নিৰ্মাণৰ আজি আমি শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। বাসুগাঁৱত ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত আৰবি নিৰ্মাণ হ'ল, ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হ'ল, চিকানৈৰ ওপৰত দলং হ'ল আৰু গধূলি আমি কুকৰাং নদীৰ ওপৰতো আন এখন দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিম। কাজলগাঁৱত জিলা ষ্টেডিয়ামৰো আজি আধাৰশিলা স্থাপন হ'ল আৰু জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ অধীনত দুটা খুব ডাঙৰ মাল্টি ভিলেজ স্কিমৰো আজি শুভাৰম্ভ হ'ল। চিৰাং জিলাৰ বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ দিশত আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। মই চিৰাং জিলাৰ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হ'ব? মই টুইটত মোৰ কথাটো লিখিছোঁৱে। I have seen the CWC resolution. CWC Congress Working Committee is complete silent on the barbaric attack launched by Hamas on the innocent civilian of Israel. CWC or Congress Working Committee did not condemn Hamas. They rather try to divert the attention towards a Palestinian state. India is a sufferer of terrorism. India has suffered a lot for terrorism. So Congress party should have outrightly condemned the terrorist adventure or terrorist activities of Hamas. By not doing that, Congress has clearly demonstrated the fact that they are not against terrorism. They are always for appeasement. চক অসমত বৰ্তমান যিমানবিলাক আমাৰ চৰকাৰে কাম কৰি আছে, কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। অৰুণোদয় ধুমুহাত, মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ধুমুহাত, চাকৰিৰ ধুমুহাত বাকী কোনো পাৰ্টি নাথাকে, অকল বিজেপি অসমত থাকিব, UPPL আৰু AGP থাকিব। য'ত যোনে উঠে উঠি থাকিব, আমাৰ কি আছে? গ'লকি পোষ্টততো গ'লকিপাৰ নায়ে, গ'ল দি থাকক। 11টালৈকে আমি গ'ল দিমেই। 12 নম্বৰ গ'ল দিয়াটোৰ কথাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। 11লৈকেতো আমাৰ প্ৰব্লেম নাই। 12 নম্বৰটোত অলপ প্ৰব্লেম আছে। 13, 14 তেওঁলোকক আমি দিছোঁ। এই হস্পিটেলখনৰ পৰিৱেশটো বৰ ভাল নহয়, মই জানো। আমিও চিন্তিত। কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি ময়ো চিন্তা কৰি আছোঁ অলপ। বহুত হস্পিটেল মানে বহুত ভাল ভাল ইকুইপমেণ্ট আছে, ইয়াৰ ভাল ব্যৱহাৰ নাই। मैं चाई लूँ एबार। अभी तो अच्छा है। चुनाव का मैं तो जाके आया, मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जाके आया, मुझको तो अच्छा लगा। ठीक है। बाजास्पाइ ग्लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन। क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सेन्ज मेलायाव फैनानै
नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालनकाम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालनकाम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।